Reka ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana ukomeje gukurikira Rwanda 24 News TV. Uyu ni wa mwanya twiza amakuru abagezweho arimo avugwa muri kino gitondo cya kare cya tariki 23 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Twamaze kwinjira muri studio tukuzana amakuru agezweho arimo avugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igisirikare cya FARDC. Tukaba twagize muri studio tukuzana amakuru ku buryo burambuye. Amakuru acakaribuze kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turabwira ko perezida w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin yashimiye bikomeye Sultan Makenga ndetse akamuha n'impano y'indege karundura azajya agenda mu ya private anti-missile. Indege yamaze kuyimwohereza muri ino joro nibwo amakuru yagiye hanze. Turakubwira ko muri Kivu y'Amajyaruguru ngomeje kugira ibana by'umwihariko mu mujyi wa Goma abasirikare b'Imventura bongeye kugira uko abigenza muri ya gahunda yabo yo gukubita barushaho gusaka igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakoze agashyiraho muri uno mujyi wa Goma, turabyinjiramo ku buryo bukomeye cyane. Tubona kubwira ko abaturage batuye muri Masisi bongeye kwivugana abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko umwe mu basirikare ba kino gisirikare cya FARDC binjiye mu rugo rw'umuturage bashaka ngo gusahura buri kimwe cyose, bakaza kumuneka kwinjira nyuma yo gusohoka agasanga biteguranye imihini karundura. Ari nako tubwira ko muri teritwari ya Kare muri Kivu y'Epfo hongeye gukorwa indi operasiyo y'abasirikare ba M23 ku buryo budasanzwe. Aya makuru n'andi yose turarutiye kuramburiye ku buryo bukomeye cyane. Reka nyine banze gusabe gukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo twemeze kubana kuri umuyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV ubagezaho amakuru abagezweho kandi amakuru abagize dutangiye n'inkuru ya mbere tudatinze irimo itugeraho 5/5 ivuga ko perezida w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin yahaye impano ku buryo bukomeye cyane General Sultan Makenga mu gisirikare cya M23. Ni ifoto ishyizwe hanze na General Sultan Makenga buri gisirikare cya M23 ndetse iherekejwe n'ibaruwa yo gushimira perezida w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin nyuma yo kubona ko uyu mugabo Sultan Makenga ari indwanyi karundura. Perezida w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin yamaze kumuhereza indege ya anti-missile mu rwego rwo kumushimira ndetse no kumubwira ko ari indwanyi ndetse yashimishije cyane n'amaoperasiyo yagiye akora mu bice byose bigiye bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni perezida rero w'igihugu cy'Uburusiya yamuhaye indege ya anti-missile, ni indege itapfa kuraswa ibisasu bibonetse byose ku buryo bukomeye cyane ndetse amakuru avuga ko indege ifite umuvuduko uhambaye kandi ngo gupfa kuyirasa n'ibintu byagorana cyane. Indege rero ihagaze akayabo ka miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika. Rero perezida w'igihugu cy'Uburusiya yamaze kuyohereza uyu Sultan Makenga ukomeje kuba inyenyeri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiro byose byari mu mutwe perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nyuma y'uko yarazi ko uyu perezida w'igihugu cy'Uburusiya yumvikana ku buryo bukomeye na kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko yahoraga ahagura intwaro. Yarazi ko rero ashyigikiwe n'igihugu cy'Uburusiya, gusa kuri ubu yakubiswe n'inkonyi yo kubona ko leta y'Uburusiya yoherereje uyu mugabo Sultan Makenga indege ya private yo kujya atemberamo. Iyi ndege rero perezida w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin yoherereje General Sultan Makenga yimwohereje ndetse igeretseho n'ubutumwa bwo kumubwira ko ibyo arimo ari by'ukuri kandi ko ari kurwanira ku burenganzira bw'abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru ari by'ukuri kandi nawe ngo abishyigikiye. Ikintu cya mbere ni uburenganzira bwa muntu ndetse yanamubwiye ko agomba kurwana kugeza ku mwuka wa nyuma, ari bwo bugabo ndetse ari naryo shema ry'umusirikare wese aba yifuza no kuba yapfira abaturanyi ndetse agapfa ari cyo agezeho ndetse ari nicyo atanze ku buryo bukomeye cyane. Yakomeje amubwira ko wanga kumenera amaraso igihugu cyakubyaye ukazayamena nta kintu na kimwe urimo urwanira. Ni perezida w'igihugu cy'Uburusiya yakunze cyane ngo imirwanire ya Sultan Makenga ndetse n'uburyo ayoboramo igisirikare cya M23 ndetse n'ibikorwa bye byose. Uyu Vladimir Putin yakomeje kuvuga ko ashyigikiye ku buryo bukomeye uyu mugabo Sultan Makenga w'inyenyeri karahabutaka mu burasirazuba bwa Kongo. Iki gihugu rero cy'Uburusiya kiza kizamura ubufatanye karundura hagati y'igisirikare n'igisirikare cya M23 n'ubundi byagendaga binurwanwa gusa mu buryo bw'ibanga. Ibihugu byinshi bikomeza gushyigikira umutwe wa M23, dore ko uyu perezida w'igihugu cy'Uburusiya we atajya bica inyuma ahubwo ashyira ukuri hanze akavuga uko ibintu bimeze ndetse akanabwiza ukuri buri wese, dore ko ari umugabo w'intarumikwa atajya akangwa na buri wese wo kuri ino si. Umugabo umaze imyaka irenga 7 ari umwe mu bagabo bateye ubwoba kuri ino si, dore ko amaze iyo myaka 7 yose ayobora urutonde rw'abantu bakangitse ku buryo
bukomeye cyane kuri ino si, nta n'umwe umuhigika ngo abe yamujya imbere ayobora igihugu cy'Uburusiya nacyo kitoroshye ku buryo buhambaye. Kuri ubu rero niba yamaze kugaragaza ko ashyigikiye iki gisirikare cya M23, amakuru avuga ko bashobora kuza no kubaha intwaro mu minsi iraza kuza kugira ngo baze guhirika buno butegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo buze gushyirwaho iherezo. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomeje kugenda ateranwa n'abayobozi bagiye batandukanye ndetse n'ibihugu bigiye bikomeye, dore ko coup d'etat imushije. Kuri ubu rero aba batangiye kumusonga bafashe igisirikare cya M23 ku buryo bukomeye cyane, ari nako tubwira ko imirwano yakomeje mu mujyi wa Goma. Ntabwo M23 iri kurekura mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma, imirwano yaje kubiba ndetse M23 yongeye kwivugana n'abandi basirikare ba FARDC Wazalendo FDLR. Kuri ubu ngubu amakuru tugira avuga ko muri no mirwano yabahuje kuri no mugoroba abagera kuri 60 ba FDLR mo ba Wazalendo FDLR ndetse n'abasirikare ba SADC baje kuba bitaba Imana. Gusa kuri uwo makuru tugira avuga ko abarundi batigeze bongera kwishora muri iyi mirwano nyuma yo kuvuga ko bamerewe nabi ku buryo budasanzwe. Kuri ubu rero ikiri buze gukurikiraho ese n'iki niyo M23 ikomeje kugenda yegera imbere nyuma yo gufunga imihanda yose. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiravuga ko abasirikare benshi bari mu gice cy'umujyi wa Goma nta ntwaro bafite ndetse n'abafite bagiye bafite ntoya, amasasu ari makeya. Bari gutabaza ku buryo bukomeye cyane basaba leta ko yakora uko ishoboye kose ikabohereza intwaro kugira ngo bakomeze kurwana n'uyu mutwe wa M23. Gusa bisa naho bigoye cyane, ahubwo bitanashoboka kuko M23 yamaze gufunga imihanda yose ihuza uno mujyi wa Goma n'ibindi bice, by'umwihariko kuba hari umuhanda waba uturuka i Kinshasa uyu M23 yamaze kuwufunga ku buryo bukomeye cyane. Rero bikazwa niba ahantu haturuka intwaro ngo zizanwe muri kano gace k'umujyi wa Goma. Gusa abasirikare bakomeje gutaka bavuga ko bamerewe nabi cyane. M23 yamuka ikaragiye mu mujyi rwagati biribuze guhita abirangira kuko nta ntwaro bafite, zabisakira imbuzi ntazo ndetse n'intoya n'amasasu ngo nukuyajyana ku rugamba bayakubariye kugira ngo utaza kuyapfusha ubusa, bigatuma bakomeza kwicwa ndetse no kugenda batakaza uduce tugiye dutandukanye twa bano basirikare ba FARDC. M23 ikadufata ku buryo buyoroheye, baracyataka bavuga ko bagomba gufashwa ku buryo bukomeye cyangwa se uyu mujyi wa Goma ukaza kwisaga mu maboko ya M23. Ni mu gihe ku ruhande nyine rwa M23 rwo ruvuga ko uyu mujyi wa Goma ruwukeneye kandi runawushaka ku buryo bukomeye cyane, ko rwanavuze ko ruzafungura iyi mihanda yose ihuza Sake Goma, umuhanda uhuza Goma ugahuza Kinshasa, umuhanda uhuza Goma na Kivu y'Amajyepfo ndetse n'umuhanda uhuza Goma na za Butembo. Imihanda yose yafunzwe na M23 inavuga ko izayifungura mu gihe cyose imaze gufata uyu mujyi wa Goma. Mu gihe batarawufata ntago bizakunda ko barekura uyu umuhanda wose bafashe. Biri bikomeza kugenda bigaragaza ko igisirikare cya FARDC kiri mu mazi abira ku buryo bukomeye cyane, kandi bizanagorana cyane kuba cyagira icyo kigeraho cyangwa se ngo kigire icyo gifata, kuko ngo kubona intwaro bikomeye cyane bizorohera cyane umutwe wa M23 gufata bino bice by'uno mujyi wa Goma nyirizina mu gihe cyose bazaba bamaze gukandagiramo. Gusa kuri ubu ngubu inkengero zose bitamaze n'undi kuzigota, uretse no kuba bafungura n'imihanda ngo izino ntwaro ziza n'ubundi zagwa mu maboko ya M23, kuko n'ubundi byagiye bigaragara ko M23 ifite ubutasi buhambaye mu bijyanye no kuneka, gufata intwaro no gukora ibindi bigiye bitandukanye. Hakongera abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakorana na M23 by'umwihariko abakorera mu mujyi wa Goma. Ibi byose rero n'ubundi bisa naho uko bari gukora ubusa mu gihe cyose Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yabongeye koreza intwaro kuri buno butaka bwa Goma. Rero bikagaragara ko M23 uyu mujyi wa Goma iri buze kubisangamo wonyine, kuko ngo abasirikare ba FARDC batangiye kujya ku rugamba binuba ko nta ntwaro bari kujyana ziremereye ndetse n'amasasu bari kugenda bayabarirwa mu ntoki, bigatuma batangira gusera n'abayobozi bakuru, by'umwihariko abajenerali bari bayobora amaoperasiyo ari kubera muri uno mujyi wa Goma. Ibiro byose biragenda bigaragaza ko igisirikare cya FARDC cyamaze gucika intege, dore ko kuri ubu ngubu amakuru tugira avuga ko ari abasirikare ba FARDC bongeye kwiyungana kino gisirikare cya M23, nubwo umubare tugeze utangazwa hano ngo bano bari baturutse mu mujyi wa Goma nyuma yo kubona ko nta ntwaro basigaranye ndetse n'ibyo kurya ari ikibazo, byaba amasasu, ibikoresho byose bimeze busanzwe ari ikibazo. Ngo bafashe umwanzuro wo guhita bigira muri M23. Gusa ntabwo higeze hatangazwa umubare nyirizina wa bano bagabo. Gusa amakuru avuga ko bajyanye n'abandi bakoloni bagera kuri 2 ngo basohotse uyu mujyi wa Goma bagasanga abasirikare ba M23 barizwa mu nkengero z'uno mujyi, ndetse ngo bahise bazita boherezwa muri Masisi aho banza kujya kuganira na Colonel Nanga. Uyu nguyu ni umuhuzabikorwa wa rino shyaka rya Alliance Fleuve Congo n'abarizwamo zino ngabo za M23. Reka twerekeze
twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo. Imirwano karundura naho yaje kuba ihabera, ni ingabo ziyobowe na Colonel Makanika muri Kivu y'Amajyepfo zikomeje kugenda nazo zikora mu operation karundura. Kivu y'Amajyepfo ikomeje kugenda iberamo isibaniro. Igisirikare cya M23 gikomeje kugenda kigarika abasirikare ba FARDC kuri ubu ngubu, ko imirwano yaje kuba itangira mu masaha y'umugoroba yahuje igisirikare cya M23 hafi y'uruzi rwa Karehe, ariho n'imirwano yaje kuba ibera. Gusa kuri ubu ngubu imirwano yaje kubihagarara nyuma y'uko bwije ku buryo bukomeye cyane. Ntabwo bamenyekanye umubare w'abasirikare baguye kuri urugamba, ko ngo imirwano yaje kubahuza mu ijoro, dore ko bano basirikare ba M23 bo bakunda kurasa ibibombe karundura muri ino Kivu y'Amajyepfo, bitewe n'uko bavuga ko nta baturage bahari bo kuba bakwicwa na bino bisasu, kandi birasa mu mashyamba. Hano niho habarizwa bano basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa kuri ubu ngubu abaturage baravuga ko Kivu y'Amajyepfo ikomeje kuberamo isibaniro, uretse ko imirwano ikunda kubera mu mashyamba, naho bano basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bahungira M23 ikabagurukaho ku buryo budasanzwe, ibomeka ibarasaho ibisasu karundura kugira ngo ibakure neza muri teritwari ya Karehe nk'uko bamaze kubyemeza ku buryo bukomeye. Reka amakuru yacu tuyasoze twerekeza i Masisi. Abaturage bivuganye umusirikare ku buryo budasanzwe nyuma y'uko mu mujyi wa Goma hari umusirikare wahiciwe n'abaturage. Kuri ubu ngubu na Masisi naho ibingibi byagarutse. Amakuru atugira avuga ko umusirikare yinjiye mu rugo rw'umuturage yitwaje nzamabona ngo aje gusohora buri kimwe cyose. Abaturage baramureka yinjira mu nzu arasahura buri kimwe. Nyuma yo gusohoka asanga abaturage hanze n'imihini karundura, baje kumwataka baramukubita ku buryo budasanzwe, baramuvunagura biza kumukuriramo urupfu. Umusirikare ngo yaratorotse, igisirikare aje kureba ko yakwirwanaho, dore ko ngo inzara ibice hagati mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa kuri uyu yamaze guhita ashiramo umwuka. Abaturage bakomeje bavuga ko kwirwanaho bikomeje, kandi ngo M23 yabagira inama nyakuri y'uko bagomba kujya birwanaho ndetse bakanitabariza. Baje kubyumva kandi barabikora ku buryo bukomeye cyane. Ubu umusirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahasize ubuzima, ndetse banavuze ko atari ugusa ndetse n'abandi bose bazabagarika, uretse n'abasirikare bavuze ko wazana nayo bazayigarika, FDL bakayigarika, ndetse n'abajura bose bitwaje intwaro ngo nta n'umwe uzongera kumenera muri kino giturage gituriye i Masisi. Reka dusoreze hano amakuru yacu yagezweho muri rino joro. N'ubundi reka ngo usabe gukanda subscribe niba uri mushyashya kuri uyu muyoboro, ukande comment, like ndetse na share kugira ngo tujye tugomeza kubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV ubagezaho amakuru abagezweho avugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo.